Wah, sekolahnya SD 2, SD hiji. Tilu. Aja tilu belum mana. Teman sekolah teh Mang Aban, Kinep. Nep. Guys, diteruskan dulu. Jalan ini Pajajaran. Cemburut, like, komen, like, bunyikan lonceng ya. Dug. Oh wajah yang tersenyumlah, karena kami selalu rindu tawamu. Wah. Aris, wah sekolahnya SD 2, SD hiji. Tilu. Aja tilu belum mana. Oh iya, SD Jepang. Baheula ke zaman perang ya, Pak. Wah teh sakelasna jeung sanga teman sekolah teh Mang Aban, Kinep. Nep. Nep aja, nep. Berat sekolah teh. Ayo babaturan awewe saha? Cune. Geuning eta baturan sekolah mah geus arincua geus naon? Cuan. Ieu mah can boga intinya. Bilangnya, Pak. Gelaan ompong. Ah, aing gelaan. Sagarang inget apal teh. Baheula apal teh. Teh. Oh, teh mau malah apal. Ada tuante bagiangan pengageroan teh aya nama tarana panggil aya bagelan sama jati-jatian kan. Aya nama jiwa kan masuk melongkung. Ini kecil. Lain eta maksudna yani teh ka saha? Ujang. Yani. Hah? Ka teteh. Ay, gitu. Yani. Terus iya. Putus aku. Putus aku. Kita aja cuma. Cerat. Oh, cerat. Oh. Mau cerat putus baheula. Ayeuna jeung saha cemimit. Mimim aya. Eno katuan. Doh. Eno aya. Are nu jualan goyobot saha? Nu jualan goyobot Mana? eta nu di lebak. Eta. Ujang. Ujang eta teh Ujang eot. motor. Ujang motor, Ujang Di pabrik. Sirup. oh, Ujang sirup. Botol atuh. Wah, iraha lebaran apa? Di bojong iraha lebaran. Oke. Ari orang rek ka mana wa teu naros ka Mang Ayu. Ieu teh rek ka mana ieu? Pabrik. Pabrik tahu. Ada Pabrik barang. Oh, wah adek balanja. Adek balanja. Gitu aja. Orang tenarkeun ngaran pohang. Jumet aing mah atuh. Jumet anu sok nonton dangdut teh lah ya. Jumet. Sombongnya padaku.
Dipotong dikapuk, dipotong dikapuk, ditonton jangan cemberut. Dipotong dikapuk, dipotong dikapuk, ditonton jangan cemberut. Kami hanyalah menghibur saja, hilangkan rasa gelisah hatimu. Mari tonton perjalanan Wajajang, semoga kita semua bahagia. Mau belikannya warna apa, Pak? Mau belikannya warna apa? Cemburut, like, komen, like, bunyikan lonceng ya. Duk. Dipotong dikaput, dipotong dikaput, Sedih, tunduh. Tunduh. Tuh. Ngopi ngenahnya. Sintrek kayak ngopi di Sintrek. ditonton jangan cemberut. Kami hanya menghibur saja, hilangkan rasa gelisah hatimu. Mari tonton perjalanan Wajajang. Dipotong Dikaput. Nonton. Jangan cemburut. Dadah. Warahmatullahi. Tuh.